Ka Executive Committee jang ka All Meghalaya Dancers Association ka lapelong ye kajing lang patba jang kiriu dansap hakarwai ka siaw bat kajing shat hastan jayau mau khar menta ka sngi. Kajing tmu jang ni kajing lang ka long man pensngo ye kajing bekiriu dansap kia kendo. Ye kini ka khubor la pha du samlami ki Paul Maulong u Social Secretary Youth Talented ka EMDA. Nakaliang ka asyan jangi nakapor si kapor. Miju kendo ye kini kinan samla. Kiba langop ha kajing di kajing buat Henry adang le kendo bat ki ni pen i ki kalenti ba om dai ban ngop ang ni ngi i bau dan kasap ni kadan kasap te ni persen ban pha ha ki ni ki rensan jong state Meghalaya shua lingba ka rensan Kaba ka amda ka jupenlong kom kam Meghalaya Superstar Season 1, Season 2, Season 3, Season 4 hakini kedai ke platform kaba anda kila dep nakani ka rensan kiji ya kendo pat yangi nakapor sakapor wat lada kiram hakani ka rensan hene kiji wan bat kendo bat ngi nakapor sakapor bat ngi ngiju hikai yaki ba kasap kamdai ban sakut ban ruai lo kitrima ban syar lo kitrima kadai kaliti kaba ngahap ban pha no da kapon segi minister ba kene yakundo hapoka India Got Talent lada job na India Got Talent ngin pha snab na kaliang gamda sa ka American Got Talent dengan kentu ya kahmen ka MDA ba kan itu no ya ka amda namar kajing ia jadi kon samla hak jela kepak nyemla ban batan syu ngiji ba ka sarkar dingba ki awareness program ka jupa ban perlong ya ki awareness program ben sutho na mata ki samla pipin sutho hakano ko rukom ko sarkar komno pipin sutho ya ki samla haba ki samla kidan kasap kidan katalen ban ai kublai bakit bok thaba namar kadai nei bakit bok thaba bangaru ngan sasdang ban pau habang lalai ban yakun ya ka national reality show ke bakatang India's Talent Fight haus nam arjar kat kendai kadi kejuk plilat plilinti jong play nombor dong tahu punya kendua yang banyak kendua yo president joko All Meghalaya Dancers Association ibakit bok thaba berkadai ni ibakit bok thaba kejuk ai jumut kejuk i ya ke bangla yo alat banlet yakun ya ke national level bat banon ban represent ya ke state ha ke tu ke port kerpa di piko sarkar sngobha wadum le kelut wadum le balla nga ngayang hani mata nakaliang jog riodon sab baro basngoba itu no ya All Meghalaya Dancers Association kenang bangiru sisin kasingin sayo banwan ra nam bad buram ya ke jela Meghalaya baro kawai